Best collection Mizo channel clear tu te Chibai vek ule Chief Minister versus Deputy Commissioners September ni somni pali sang ni somni pakhat khan Steering Committee for Myanmar SCM lunglei hruai tu ten Myanmar ral tlan chungchanga Chief Minister Puzoram thangan koma Chief Minister chuan Myanmar atanga Mizoram ral tlan te tana sarkarin du angama alak chak theilo chan chu amo phurtu DC te kadop chhuat theilo wangani sarkar chuan DC te arin rol berani a ral tlan te din hun le an mamo te anhena thlen tur voi tam ka hril nuwa DC te nan thlen theilo wangin malak dan thia maharani ti in alo hril dop chuak theilo ti tong kam hian thil sual ti na crime lam ronga kai wange chu ka hrelawa zone chanchin thara Chief Minister thu soilai big video clip hi social media lama viral ngala atuk zinga All India Radio News le clear velna tual chung chanchin bu zongjong front page alu veka CM in DC te apu hi thil te tham ani lawa ramle mi hring hnuk khoi thil ani awangin mi puin an ngai ven hle ani Chief Minister hian kumin chapchar kut lomna a sarkar in Myanmar ral tlan te tana poisa asangson to thule atul angjela pek tur thu alo sei to a heti laya CM in DC ten Myanmar refugee data an pek theilo wanga ma alak theilo hi thil inkung kai ninge ya alana wangin a serious mani Chief Minister soi hi thudi kani emo nilawemo ram in rail bol na mu mal lo zia atilang chiang hle a Rambial op tu district borsap ten anti turanti lauzia alang boka democracy lungphu manghing dota democracy noya executive a on luya Myanmar ral tan ten chhomdol na an hmu tur ang an hmu lo pha ani thei boka tuna ril tramek tuna in thuam lumna tur tlacham tuna damdo in enkol na nei lo tuna ni sale ruasur laga tom hulna bai vai mek te chhomdol na ti khotlai hi thil na me na ni silo ati khotlai tu chu tunge CM nge DC te hiti kan hriat anga yani CM in DC te apuna dikem rambung khata ho tulu berin rambial khat enkol tu district borsap te athil hriat du voi tam tak azo nuwa an hril du lawani chuan DC te chu insubordination a charge mai turani don lom ni CM in DC te hena information voi tam tak a dil hi thlachin le ran vul thu te ni lovin mi hring khoyani a International boundary kalpela sa himna zonga ronral plante chungchang ani trong kam danga da phei chuan thile nun inkar thilani sarkar na thokten Chief Minister na tuksak anti du lo athu an oi lawani tak tak chuan wantlang hreta dem lawin action a langai turani ram in rail bol na le in op na le sarkar na thokte in zomna za taka von nun hi democracy principle ani a chu za omna chu state lu berin akenga nga government servant ten mi puizom tlakin anti hlotlinga nga zalen tak himle thlamuang takin democracy thatna kan chen za ang chu kalphung chu za thlak takati borbana ni mek si tin Chief Minister hian athil hriat du voi tamadi langai lo a hredu tak takani chuan state le central intelligence CID te deal sela han pm ang an pelu tukuringa tangti ka hria DC te ai ma in an nei kim changjok ang ti po ka ring ti chuana du le DC te hena anei to thuar hilanga hremna ti chuang ha lang chu chuan Chief Minister chu head of the government ani nalan tiranga state lu ber chair za omna hum himanga chu chuan government servant te andin muna hriat non tir bokang state Chief Minister do kana thil om hi aning mel viawani chuan ram in rail bol na po achiri hle ti na ani chuti rualin Chief Minister mewin DC te apu na hi pasing da bakti thei tura mo phurna langam lo tong kam chuak ni ina ngai thaya voi tam taka dil po an pek du lo hi arin om lo hle a mo phurna ala ngam lo chu DC te kuta bola vom tamai jok emni ati thei boka MNF party thu chua tun hnaya on special duty OSD to Chief Minister Secretary level da thar puro sang zualan ral plante har satna ministry a athlen thu tarlan ani a chuti lion Chief Minister berin DC teral plan din huna dop chhuat theilo wanga malak ngaina hriat lo thu a soi ve mek boxi a mi puilamin pomle pomlo tur kan hreta lowani Deputy Commissioner te in thla da na omem
Chief Minister in DC te apu hi thudika lo ngai sakta ela DC te hian engwanga pe thei lo nge an ni ti hi zona poimo takani district zongjonga ral tlan an lut vek to a district som pakhat an oma CM hian voi engzat theu nge adil to kan hret theu angin Ministry of Home Affairs MHA Government of India chuan North East State Chief Secretary te hnena Myanmar ral tlan lu phal ani lo thu le alut sa te po thon kir turin le kha in tum ni alo hriat tir to a Ministry of Home Affairs le kha wang chuan DC te hian an district chunga Myanmar ral tlan te an lo dong song lova don sonan hekin MHA thu angin ral tlan lu phal lo ani thu le alut sa po thon kir turan ni thu order an ti chuaka mizo mi pui po kan in hial pha lui ani kha chu wanga lo chin chhe lo ani a CM po pek tur nei lo an ni chuan DC te hi an dik lo hle ani ang DC te hi law and order thila district magistrate an ni boka mi tu po Rohingya emo Pakistani le Ethiopian po ni se in hum him du'a an district chunga ron tlan lut te chu thon let nga la ni lo chuan an chin sia fel ngei turani khoiram khoi state khwa atanga local nge an ni relief camp pa ngai nge chung te bel tur nei nge in lu thei chung kwa mipa meichia no pang chu ti zat an thrisel na din hun ezon na siam sak thei ni ta se eng thok thei nge an ni an ram lo ral muang le se an kir le du angem ti te chin sia felin ID card an siam sakanga khoya po kal se an hre turani chu data document poimo takani anga Chief Minister in amamo huna an pe mayang tin ral tlan te puidu tu mi mal Paul Kauran rampon le UN thleng po in an du thei boka hetianga ral tlan chin chia fel chu DC te tan ti mak mo ani lain DC then khat chuan an chin chia lawa hei hi poi hle ani damkho chua du ral tlan lo lut te ramri hrul khwa khotlanga tlom ngai pol le Kauran an thei top tak mewin an lo tuam hloma an chin chia Mizoram mi pui mun rang ami ten kan dawlet boka sarkarin kut kuang ko ina lo thlirani heti rual hian Chief Minister in ral tlan chungchang DC ten hena voi tam tak adopa an pek lo hi arin om lo hle a dop ran pa po an ngai lawang ral tlan an ron lut huma kan mitin kan hua kan bengin kan hria a azo ina zo turani CM ber hian Myanmar ral tlan te welcome speech a an tan sung da fel to anga asoi kha thu vuvuk ka chawa soi ani emni khonge sumchu engzat nge DC ten hena songson ani to DC ten ral tlan thataka dong song tur chuan state sarkarin ati angai DC te chu state sarkar policy anga thok mai tur an ni si a Ministry of Home Affairs thu chuak kan hlau tu kem Myanmar ral tlan don son chungchanga ministry le government servant ten ministry an hlau tu khia diklo India hi chu ti takina khawlo Myanmar ral tlan singte lan ron lut rui ani mek hi ramria Assam Rifle duty te po in an hria a an huveka Central Intelligence te po in an hria keipo ral tlan le kuwara tol chungchanga min kom to a ral tlan ai chuan dan phallawa sum don na kuwara tolan ngai poimo jok dai Central hian unaw chhul khat kwal kan ni ti hi an hrelu tuka politics wangin ramri in mindai dan mai ani ti po an hria enga tinge ministry in aphallo anti fo thisen zompui triauli chawina adai dan ronral tlan thuwa Central mit mai ve na ngai lem lo Sri Lanka atanga tu fin riat Kalkana Tamil Nadu Kerala le state dangdanga ronral tlan po citizenship an pe Burma ral tlan Delhi omte po an chom boka kaptai dam ngong wanga Arunachala chakmaral tan zauzai te tun thlengin thon le tan ni lo Afghanistan atanga Sikh le Hindu ronral tlan te po citizenship pe kan ni vek to ar tal dan chi khatchawo omlowa democracy kalphung zom rama chuan dan te thu pek chua order te le kai hruaina te hi mihring tana thatur veka siamani a Myanmar ral tlan te po an ron tlan thawani chuan ron tlan te le an tlan na te thatna tura ar tal dan chi dang man mai turani sarkar hi engthila po amumal lovek kumin mars thla a Burma ral tlan chungchang article ka zia khan state sarkarin Burma atanga Mizoram ron ral tlan te dongsong turin engruam hannama anei lova mumal takena dongsong turani ral tlan te hi engtikong zong ma athon kir turan ni lo unaw ang nilawin ral tlan an ni anga don tur chin chia fel nge tur ti te na takin ka zia ka
voin thleng hian sarkarin ral tlan don chon chungchanga policy mumal anei lo awangin CM versus DC ti article zi alo ngai phata ani hi Mizoram le achunga cheng namte hi kan vanduai tlok eng party po sarkar se policy an nei lo topa policy matters a official advice angin an oma a ministry zo khan thil sem tu le hong tu emo anin ti a atla chopin an nunga an chevel mai maya ram in rel bol na hi CM moya ani lova atla chopa vote du wangle inti larna na sirpolin le ambulance sem le thor thin po ni lo thil ho deuh hon le private car khu na te hlim turan ni lo boka mani du sak zong te sarkar na athuna contract supply pek po ani heklo party worker OSD secretary level to chief minister a in ruat chop phei chu ani lo le zual dictator te ti om tok lekani min chim theile thil lo thleng tur ngai tu a mumal taka policy duang turan ni hetiang ram hruai tu te mumal lo taka an tonga an chet vel mai chuan ram in rel bol na le kan khotlang nun hi atroi pher zual zelang kan ai waro rel turami puiten kan thlan chuate hian ram dan te leilung dan te mi hring ril ru thatna dan te an ngai poimo lo zel chuan a sop chu na sa takani ang